Pozdrav svima i dobrodošli ponovo na moj kanal. Moje ime je Mirela. Idemo nastaviti drugi nastavak života između Kanade i Balkana jer ne stane sve u jedan video. To je jedna jako opširna tema i nemam dosta vremena da ja snimam po pola sata i uvijek stavljam sebe u poziciju da li neko drugi ima vremena da odsluša ono što neko ima za reći unutar pola sata, pa smo to nekako razdvojili u dva dijela. Jučer nisam spomenula vezano za hranu, pa ćemo danas krenuti vezano za proizvode. Ovdje vam je dostupno, znači, što vam srce poželi. Znači, možete jesti sve tokom cijele godine. Ono što je najveći problem, što je sve bez okusa i bez mirisa i što su mesni proizvodi puni i hormona i aditiva i ko zna čega sve ne. Također, voće i povrće, kao što sam rekla, je i plastično i bez okusa, bez mirisa, također i puno pesticida. Tako da na jedan način, rekli bi sve tako nekvalitetno, ali opet morate i od nečega živjeti, morate nešto jesti i piti. Ja kad su krenuli ovi neki zdravstveni problemi, imate brdo tamo videa, ja sam krenula da skeniram svaki živi proizvod koji ja kupujem za sebe. Naravno ne mogu skenirati niti meso, niti voće, niti povrće, ali također su mi i objasnili da jednostavno mi pripadamo mediteranskom području i da naši organizmi nisu naučeni, znači da jedemo lubenice, ne znam, kukuruz i sva neka voća, povrća cijele godine zato što mi ne možemo to probaviti. Sad, koliko je to našem narodu jasno ili ne, ja sad ne ulazim u to, ja pričam uvijek iz svog nekog osobnog iskustva i zato, mnoge bolesti dolaze, zato se nekima pojavljuju i koji kakve alergije koje možda nikad nisu imali prije ili osipi na koži ili imaju problema s astmom, imaju sa visokim tlakom. Sve mi to računamo kao godine su, međutim nije samo godine, nego je to sve šta vi jedete i kakav način života živite i koliko imate vremena zapravo sami za sebe. Sve to ima jednu cjelokupnu sliku, samo je stvar koliko želite to priznati ili ne. Također, da biste malo više se posvetili sebi ili dašli nekog vremena da si počnete raditi na sebi, sve ima i također svoju cijenu. Kao prvo morate naći vremena da si odvojite, da si možete početi raditi na sebi ili da počnete nešto vježbati ili trenirati. Recimo, članarine za jogu gdje ja idem, one vam koštaju do $150 i svaki kontrakt mora biti 6 mjeseci, što je preluksuzno. Znači, također bilo koji sportski centar ili fitness centar, gym, sve plaćate članarine koje jako puno koštaju. Čak sam jednom probala da imam svog osobnog trenera i kao ono bio je nešto $200. Pa ok, ajde, nije problem, naučit će me kako se pravilno vježba, kako se pravilno hrani. Međutim, kad je isteklo mjesec dana, njegova cijena je bila mjesečna $3.500. Halo, dečko, aj ti prošite za $3.500. Plus, znači, još plaćate članarinu, tako da od toga ne dolazi ništa u obzir. Želim vam reći da sve vam je dostupno, ali opet ima sve i svoju neku cijenu. Tako da, i plus, zbog radnih obaveza vi nemate toliko vremena niti da trošite pare na sve te neke članarine da bi sebi pomogli, pa onda možda radite kod kuće ili ako imate vremena, recimo kao ja, provodite puno u šetnji ili radite neke vježbe kod kuće. Kanada je jako jedna ogromna prostrana zemlja. Znači, jedan mali primjer, let od Edmontona do Toronto vam je 5,5 sati, to vam se govori koliko je to prostranstvo. Da idete auto, mislim da vam možda treba nekih 5 dana, nisam sigurna, sad ću lupiti, ali evo, nek me neko ispravi.
Tako da stvarno je ogromno prostranstvo, ima predivne svoje ljepote, ima dosta toga za vidjeti, a mi smo uspjeli neke stvari vidjeti, čak sam ja i neke sama vidjela. I isplati se svaka bilo koja zemlja, svaka zemlja nosi svoje ljepote, ali stvarno isplati se vidjeti jako puno nekih divljih životinja ima i opet ponavljam, kao što sam rekla u onom videu, što volim što su čak i divlje životinje zaštićene na svoj način i što morate paziti kako se čak ponašate i u prirodi. A druga stvar, ili treća već kroz razgovor, nemojte mi uzimati zdravo za gotovo, ovdje se alkohol ne prodaje u trgovinama ili bilo kojim trgovačkim centrima, nego je to razdvojeno u poseban sektor, znači postoje samo trgovine gdje se prodaje striktno samo alkohol. I to je super stvar, znači što su te stvari razdvojili. Znači želite li kupovati alkohol, otićete u liquor store i tamo ćete si kupovati. Cigarete kupujete kao onim na benzinskim crpkama ili ovako, ne znam ni kako se to zovu, kao ti posebni storovi gdje možete kupiti. Slično je kao benzinskim, ali nema svaka benzinsku, znači tu možete kupovati cigarete također, znači ne možete kupovati alkohol i cigarete u trgovinama gdje se prodaje znači prehrana ili neki dječji znači proizvodi, što je super stvar. Onaj najlošiji dio to jeste što ne bih htjela onako sad javno toliko pričati, što su unazad par godina legalizirane neke stvari, pa postoje i trgovine i za takve stvari, pa ćete, kad želite malo više da se opustite, otićete si tamo pa ćete si kupiti, onda ćete se opuštati. Znači ima svoje i dobre i loše strane, ali kažem, sve je tako nekako lijepo na jedan način raspoređeno, sad koliko se to nekome sviđa ili zapravo ne sviđa. O nekom školskom sustavu ja ne mogu pričati zato što nemam djece, pa ne mogu pričati o tim nekim stvarima, to mogu neki koji imaju svoju djecu, pa tamo možete poslušati. Ali recimo kada se doselite ovdje, uvijek je moja preporuka izabrati si, ako je moguće, neki manji gradić pored velikoga, zato što ćete se lakše adaptirati, zato što ćete lakše progovoriti novi jezik, da li ga vi znate ili ne znate, ali opet ćete se na jedan način lakše prilagoditi novim uvjetima života i upoznat ćete mnogo više ljudi. Moj prvenstveni savjet, nemojte se nikad zatvoriti u kuću, pogotovo one žene koje imaju djecu, zato što mnoge naše žene naprave jedan veliku grešku, zato što se ne socijaliziraju, nego provode vrijeme same sa svojom djecom i jednostavno nastane blokada i sa engleskim jezikom i uopćenito prilagođavanju nekog sistema, gdje će poslije, nakon nekog vremena, imati jako velikih problema i nikad mnoge žene nisu niti progovorile engleski jezik. Također problemi kod muškaraca, ovisno koji posao vode, gdje nemaju vremena da nauče ili usavrše engleski. Ponavljam, mi nikad nećemo znati savršeno engleski, ovisno koliko godina imate, jer nismo svi za neke, naravno, jezike, ne ide svakome tako jednostavno, ali opet male sredine vam mogu jako puno pomoći da se nekako lakše uklopite. I recimo, ja dok sam čekala svoju radnu vizu, ja sam išla volontirala i plakala sam i smijala sam se, ali sam upoznala tako dragocjene ljude s kojima sam i dan danas dobra, koji su mi u datim trenucima jako pomogli u nekim stvarima i gdje je meni bilo lakše da se snađem. Poslije kada smo se maknuli znači, u veći grad, ja sam već bila spreman, što bi rekli, proizvod, da se suočim sa većim gradom i sa većim izazovima i sa nekim novim načinom života.
Tako da je, evo, to je moj neki veliki savjet za sve koji se... Ako vas zanima malo više vezano za emigraciju, možete mi se obratiti, pošto moja dobra prijateljica ima svoj imigracijski ofis, tako da možete dobiti neke informacije iz bližnje ruke. Ovo je sve, kao što sam rekla, svako od nas živi na svoj način i svako troši pare na svoj način ili štedi pare na svoj način, tako da najbolje se uvijek posavjetovati sa imigracijskim oficerima ili ljudima koji se bave sa imigracijom, onda dobit ćete najbolje informacije iz prve ruke. Tako da slobodno, ako neko razmišlja ili možda planirate u nekoj budućnosti ili znate nekoga, mogu vam dati osobnu preporuku. Ono što sam jučer zaboravila napomenuti također, neću znati najbolje objasniti, većina stanova zapravo ima one uređaje u slučaju požara da znači automatski se pali i počne špricati ona voda, ne znam ni kako bi to objasnila. Također svaka kuća na osnovu vaše znači volje, ali većina nas ima složene kamere i alarmne uređaje. Znači svaki alarmni uređaj je spojen sa policijom, vatrogascima i sa hitnom pomoći. Naravno to plaćate, mi plaćamo neki $33 taj paket. Također možete vidjeti na skoro svakoj drugoj kući kamere i ispred kuće i iza kuće i znači kamere sa zvonom, znači tako da možete vidjeti ko vam zvoni, da li hoćete otvoriti ili nećete otvoriti, jer ne preporučuje se uvijek svakome naravno otvoriti, pogotovo ne u nekim kasnim satima. Ono što sam možda nešto kratko napomenula, svako ko dođe ovdje doživjet će taj kulturološki šok, zato što se osjeti jako velika razlika i zato što ima svoj kakvih nacija i ljudi i svako ima svoj neki fashion style. Pa ono što je najinteresantnije zapravo što je ovdje normalno da izađete, nije nama, ali ovdje je normalno da ljudi pidžame koriste kao neku svakodnevnicu i možete ih viđati i po trgovačkim centrima i po restoranima, ali također imate oni ljudi koji su fancy šmenci naravno, znači imate svega i svačega, tako da poslije se nekako naviknete na to. Jučer sam napravila jedan lapsus, zapravo kad sam pričala o nekim markiranim stvarima, većina stvari koji su vam lijepe, bile one brendirane ili ne, ali većinom mi svi kupujemo brendirane stvari. One koji su lijepe, kao što su haljine, štikle, to vam stoji u ormarima, jer zapravo vi to ovdje nemate gdje nositi. Ne kažem da nemate, ljudi to nose, ali ne izlazite toliko, ne znam, često po nekim pubovima, barovima, restoranima ili idete na posao da bi nosili zapravo štikle. Čak i kada idete recimo u All Resort, godišnji većinom nosite flip-flops i ono što je najjednostavnije za oblačiti. Jednostavno, htjeli i ne htjeli, vi se počnete prilagođavati ovom nekom sistemu. I čak recimo i prošle godine kad smo mi bili kući, koliko god da se mi vraćamo onom našem nekom standardu, uvijek se vidi neka razlika, da jednostavno dolazite iz nekih drugih krajeva, ne mogu to ne opisati zašto. Također jako je ovdje popularno vezano sve za estetiku, kao što su frizeri, umjetni nokti, umjetne trepavice, bilo kakvi botoksi, sve je za ljepotu. Ne biste vjerovali, znači imate onih ljudi da vam je žao uopće kako izgledaju ili da jednostavno ne znaju da vode računa o sebi, znači od neke kilaže, od nekog oblačenja, onda imate i oni koji su pretjerani u nekim stvarima, tako da stvarno možete svega i svačega vidjeti. Zimi
su većinom ledene ceste i ono što je interesantno, čiste se samo autoputevi, ove druge okolne ceste su onako kao led, što je recimo čudno za ovakvu jednu zemlju, ali jednostavno oni ne žele bacati sol za čišćenje cesti protiv snijega. Bože, sva sam se zapetljala. Kada padne onaj prvi snijeg, većinom mnogi završe u onim, što bi rekli, kanalčićima, ali isto tako mnogi će vam pomoći da vas izvuku. Što se tiče toga, uskočit će, izvlačit će vas, pogotovo ovi sa trakovima. Ono što mi je jako fascinantno ovdje i jako opet šta volim, to je ta ljubaznost. Mi opet kažemo ovdje da je to sve onako lažno, da je to sve pretvaranje, međutim, bilo ono lažno ili bilo ono pretvaranje, ali jako ugodno kada vi u bilo koju ustanovu dođete, da nećete vidjeti nadrkanu osobu koja će vam sasuti sve po spisku jer nije, ne znam, možda imala onu prvu jutarnju kavu ili nije imala neki seks. Znači, ne postoji nadrkanost ovdje, znači ljubaznost, pa makar i ona bila ljubazna. Znači, osjećate se ugodno i osjećate se onako da pripadate i da će vam neko stvarno pomoći na bilo koji način po ono što ste došli. Znači, nevezano da li je to na pošti, da li je to kod doktora, da li je to u banci. Znači, jako jedan lijep sistem napravljen. Tako da, evo, to mi je ono što sam zaboravila napomenuti među isto prvim mjestima šta mi se ovdje također sviđa. I još sam nešto htjela napomenuti, sad mi je mozak stao. Bio mi je mozak stao. Osjetila sam se, Bože dragi, jako je kasno. Ono što mi je također najbolje jeste što nisu vozači nadrkani. Znači, ne kažem da nisu, ali ovdje, pogotovo na početku kad smo živjeli u onom malom gradu, zapravo sa osmijehom staju na pješački prijelaz, čak znaju i da mašu ili da vam se nasmiju ili da vam požele ugodan dan. I to mi je onako fascinantno za razliku od naših, recimo, kad sam prvi puta nakon 9 godina bila u Hrvatskoj, doslovce ja sam imala strah da stanem nogom na pješački prijelaz zato što toliko su živčani, toliko su, ne kažem svi da me ne shvatite krivo, ali poznajem nekako naš mentalitet, znači ne mogu dočekati da vi pređete taj pješački prijelaz, da oni prejure i da nastave da voze kuda su htjeli. Znači, ovdje je to sasvim drugačije, nego jednostavno mozak mi je bio stao, oprostite, mislim da je vrijeme da završim video. Tako da, evo, to mi je još jedna fascinantna stvar i također što su automatik, nisu manuelna, ja čak i kad sam polagala vozački, znači, iako sam cijeli život vozila manuelno, ja sam pala svoju vožnju na manuelnom, a sam položila na automatiku koju nikad nisam vozila i mislim da, neću reći nikad, ali mislim da se nekad ne bi mogla više vratiti na manuelni jer je toliko jednostavno voziti automatik i savršeni za zimske uvjete, pogotovo ovdje u ovim krajevima. I ovdje mnoga auta imaju remote, znači gdje vi možete kliknuti na svom daljinskom i upaliti auto da vam se zagrije na nekim velikim minusima dok ste vi recimo u trgovini ili u restoranu, što je isto fascinantno. Tako da, evo, to su vam neki detalji. Hvala 100 subscriberu koji se preplatio na moj kanal. Naravno se da vam se sviđaju moja videa. Evo, ovo je nešto novo za promjenu. Želim vam kao i uvijek pozitivne energije.
pregršt ljubavi i svega onoga što si sami u životu poželite. Nadam se da vam je se svidjelo ovaj video i imate onaj prvi dio. Vidimo se opet uskoro.